Henry Kachimanya orukumanywa nkanero ko mutura wa Kamuyango mugombora ya Mabare natura mu bwoba ahabwenje ya rukutura mwere hace kumugwera ogunatura wenka kandi nashaba abanyambabazi okumuhwera katunga ho kutembaju akwenda rugo bakso kujwale wiki utakuba nkusaba kugamba kebyo ina nkora nje za obuzibu bukurugira nkakusanga utayine enju kandi ekikyamara bwire kusanga utayine enju ngabangine nge yagwa ekagodiyo gambega bakuguloire aine mwene wabo akamwa hanu yamweza itaka ubu yali muhairi itaka eryo cyaba nikimanyisa nuze hakoze khafuka waye hati bene babo baruze acheka heri na nejo chekere bamweta nguje tugere tukwerezeki hantu handi hano rugeo yayange naenda ikalenka waye abanyambabazi kurwo mu Kapiata Foundation ekitongore kirukwera abantu abatine kiyamba nabashaba bona abine kibino kwataraho mugurusogu our first appeal kugenda mu ba Kapiata bagenzi baitu then abanywanyi baitu abatuhangara nabo abanyire mbere turugire na banyire mbere tukujya then nsiyona abantu abakusobora kujya mukatukwatiraho tukatandika kukwata habomezi bwa abantu abali mu mbere zitakwegonde sankazini so ketukozire I think ebitumuletere atugambire kyakusinga akwetaga enju hokurara haroho omuntu aija namuroraho hali ntabani na wali kubi aija namuroraho baitu agambye akwetaga enju kwihakyo kintu muhaireyo sukali kilo na sabunu amakoraga gasha kwa Thomas tumwebaze.